dot mi nulapa ulanaw na the Hakha Times thawngchimnak an nangkut kanin lai than na tutan chu okos niruk zan lai simalam pathum tiang ramchung ramleng thong kan thai kho tok karak chimlai apakhat nak SAC ral kapni kani a minung abu in an tha non min ha kong ujo muthun ni UN secretary sina achim sakairam 10 kani khwapong kam a SAC ral kapna kut in rammi minung somli rok chu July thla chung a munthum a mu asitia Myanmar UN palai ujo muthun ni UN General Secretary Antonio Guterres sina achimtia BBC ni alangtar SAC ral kapi an thil tu hi minung na chunga swalphun ngan mi abur mi an sina kong ujo muthun ni atel chi chucha a SAC ral kapsinna shemnam zor nak velte valai pi huap in phikhar piak ding in UN Secretary Council ni bikhya piak ding in anol chi Myamaram kong a minung chung a zangfa nak le zon ro na kong hepe tlai in renrang in torel her liochan asitia ujo muthun ni atel chi atu leo hi kani khwapang kam a kadau nak adairi na in minung rocks zong kan mu than kho men tia khwami na an thin phangen an SAC ral kap lai tangpol rong a khwami tampi chu in lelau an chwa tak chang ha SAC ral kap lai ni an that ning tu a chun July ni somthum leo a kani peng yipin kong khwa a Shemtlai phu minung zakha shrong ni an kan dau cha a kan dau than ven ha i minung rok pakwa ramvai nak mai thalle kut in sermi bom na kan lak tia an than apani nak COVID-19 and UG chawza he dau ti ding Asian Myanmar palai chu dozin ma ong ni a hal Myanmar hoi zon ro nak le COVID-19 ral dau nak a hin NUG he ibom in ren 20 ding a Asian ni ren apek mi Asian Myanmar palai Brunei Ramdanglai Deputy Minister Irwan Yusof Chu NUG Ramdanglai Minister Dozin Ma Ong ni halnak cha akwatia ramchung media hani an langtar hi COVID-19 dau ti ding hi abepi a kachap yaksham hi COVID-19 dau nak ding a hin NUG Asian le AHA Santan ha he ibom in kan 20 a her kautia cha kwata atel chi chun Asian meeting pola Myamaram IO in SAC phu pol meeting an kailang mang mi jong hi kathin pha ngai ngai tia atel chi phone SAC phu ni nol ngai nak an lak nuwa COVID-19 akar ning aren tukpin a minung hoi zon ro nak jong azor i Asian he ren 20 ding a NUG chu timcha kan se kautia atel apathum nak CNN ni COVID-19 zot khamsi chunlau in zung akai mi aren 22 pathum aphwa na Valai chung media a min thang asimi cable news network CNN ni an company ren 22 minung pathum chu COVID-19 zot khamsi I chunlau in zung an kai rong a ren amphwa na tia realtor ni atel CNN company president ni ren 22 velte chu COVID-19 zot khamsi I chundi ding in achim na I hinol azul lawmi chu ngai thiam nak pakhatte man lau in dan kan tat na lai tia ati na CNN ren 22 pau ni zung an kai tik a zot khamsi an I chun chang timi langtar masa nu long a zunga ren 20 kho an si US Trump a company tampi chu COVID-19 zot khamsi chun nak Max truk nak le zungkai na konga thlennon nak tampi an to na na in CNN chu atu tiang zungkai in ren an tun ri na apali nak Hong Kong minung Biden ni US Rama dornak nol apek na Tuluk kutang Hong Kong tikul a kwat I bechai atong ding mi Hong Kong minung athong leng chu President Joe Biden ni US Rama thlhere chung I dornak nol apek na Hong Kong a democracy a aupi min ha pol hi tuluk chawza ni an tlai na an shem na rong a US chawza ni an rama dornak apek na pina an rama ren 20 kho nak nol zong pek an tim na US rama dornak nol amu ding mi minung chajin hi declare in afyang rilaw na in solnak ngan pi angai mi da tilaw Hong Kong minung tingthum la thongsom thum shrong di US a dornak nol an mu kho men tia US chawza lai ton waw ngai tu ni achim US chawza ni hin Myamaram zong a ral kap ni uknak alak nu a nushrin chawvo namne atong mi Myamaram min ha US rama chan karlak idor kho na kha kumthong hila kumkul la kum khat meitha in khan arak hon changtia VOA ni alangtar apanga nak Japan ram nikhat a minung thonglai nga tlukin COVID-19 mizo ankar
Asia ni chwa lei thlang lei ram tha a COVID-19 fakpi in akar choma bua Japan rama Olympics zanglek chel zom nakpoi antwa chi cha a nikhat chungbak a minung thonglei ngatluk COVID-19 zot nakshik an i chontia VOA ni atial Hi Olympic chel zom nakpoi antwa mi rong a hitluk in zot nak an i chon hi asitia ngandam nak lei thiam sang na ni an chim chun zot nak a chon thar mi na an nak hi Olympic poi antwa nak tuju khwale apongkam asifon hi poya atal mi minung zuthum le somnga le pathum hi COVID-19 zot nak an i chon chang chun COVID-19 zot nak arak i thok nak talokram Wuhan khwa zong a athar in COVID-19 zot nak akar cha a minung 1.5 million tluk chu leng chok loading in an air na pina vanlong ticket velte zong an phi chungdi tia VOA ni alangtar COVID-19 right hello lak in nanzate himbom chew shamu